vivi me uma. E alalanga. E uma I lo suafa. Awa lo suafa lo iai leola. O lo suafa e whaiai wawenga. O lo suafa e whalolongo iai me uma. O lo suafa e siri suafa uma. Le suafa lea ua matou patipatia I le tai au lele. Si tia ia mawalunga lo suafa keriso. Awa o lo suafa. O lo suafa o la matou lea au penga malos. Matou te tau ina lo suafa. Awa whalolongo iai te le fili. E sola I le mano lo suafa. O lo suafa lo iai le ola. O lo suafa lo iai le manuia. O lo suafa e sili suafa uma. Pati o matou lima. Ibi ma wha manui lo suafa. Whawhetai le taulanga na e whaia mo I matou. Ua lelea I matou ma oe tamai. Ala I le soifua o ke riso na ofo ina mai. Taua mi o tonu ina I matou ua whamanga lo ina. Ua whamama ina I le mano lo toto. Oli masao loto la matou tapua inga ia te o. Awa ua whamanga lo ina I matou. Ua taua mi o tonu ina I matou I lau mi o tonu. Ua manuia I matou I manuia na e fola. Ua matou maua I le whatua tua. Pati ai o matou lima e vivi ma whamano ia te o. Whawhetai lo soifua no fo ina mai ke risto. Whamanu ma whane ina pea oe whawawau. I lo suafa ua ala langa whatasi ai le whanau le atua. Amen. Hallelujah. Ai whawhetai au o tawhirua I ni tai au. Amen. I ia le atua. Na ngona le ngalue mai o le nganga pa I o le atua ni nei tai au. Ona ia o fionga, ona ia upu. E re pepelo o ia. Ma ia o atu le vi inga lana whanau e malia I lona whina ngalo. Fio mai o ia, se I whamanuia. Tato la ngona lona ngalue mai, malona pai mai. I whamanuia ia te oe. Ia awane I e foifua le tai au nene. Wa o ia na mafua I ona tato o mai. O ia foi o mafua I ona tato tapua. O ia na umaia le ola. Fua I le ola ia I taua. Na ia tato vivi I mawha manu pea ia te ia wanoa o maua. Whaaftai ai I le atua. O whai ona tato wheloa I lo nahanga le lei. Ia avelo se patitele vi ai le atua. Amen. Matango fie malale lei mai. O tau o le whanau o le atua o atali ia. O atali ia o le tupu mawhawhine o le tupu o Perenise ma prinsese o le malo le atua. Amen. O e ua taina I le mana o le toto o le tamai mamoe. Ia lea ua whapena o na wheiroa I fia le nei tai au. Whamanu ma whaane eina pea lona suafa e lea unua. Ua o ia le mafua anga o le tato o mai. Amen. Ia whawhiroa I atun whatalofa atu le nei tai au le suafa pele o Yesu Keriso. Atu o ia lea o mafuaina e su mai ma fia mai ma tala mai a ao. Na tu lava e tele o mawa ai lava I sunga I whawhia ngainga e me se fo I o le ainga tai po se tasi lava ia o lou lava sila I le atua malona fina ngalo I ante oe malona wala au I ante oe. Wa mafua I o na tato whiroa I fia. I vi ai mfa manure nganga I le atua no whawhitai se awa no mwhai on tato whiroa I fia le nei a whiawhi whawhiroa I whatalofa tuai. Sunga I whaifi au lango ma sunga I tō ina mo lantou whalitua. Ia o se ngai ti a kono e li I mo lantou whalitua I o tamaitai fo I maainga. Whawhiroa I atu whatalofa atu I ante oe le nei tai arusu wa whapera o Yesu Keriso whatalofa atu tamam tina mātutua. Malole whaamalolosi malole ono sai. Whawhiroa I atu I ante oe. Whawhitai lau tatalo ma tapua inga. Wiere ngā ruenga le atua. Ia tātou tere o no whaitaulanga whaatasi mo tātou mātua whaalea nganga. Ni taia whaatalofa atu le loa le kānesia. Roi le atua nao ngā tātou e whawhitai.
Ona te talitono o lo iai le au angelo le atua o si o mia mavanga vanga ia le nei malu. Tātou te tāpua I whātasi o le anganga pa ia o le atua o lo iai whātasi mai tātou. Ia whātālofa atu I le suafa pele o Yesu Keriso. Ia o lava ialo ma whanau. Whawhiroa I atu whātālofa atu le nei tae au I le suafa pele o Yesu Keriso. Tātou tere o mafuta mo tātou mātua whale anganga. E se tasi o Sauniga whaapitoa. O lo whaapena o nanga ia trai la ua. Se tasi fo ia kalesia lava le worship center ingei au kilangi o lo o ia trai la ua se Sauniga whaapitoa. Whaafua I ona tātou le mafuta mai la ua. Se taime nani le fiafi o la tātou toi wheiroa iai. I le hanga le lei o le atua. Ngai whaasisilanga mo lo sila fia nei vai aso ia. Sila nei lunga le tātou penga ta whailangi. E ni se fua mani whaasisilanga mo lo sila fia nei vai aso a o le fiafia tai au. Tātou talo whaamanatu atu, tātou whaamaro lo spea. O lo whaawawina pēl tātou mafutanga. I aso ngā fua taitasi, whaamana mole I le fiafi. Awa tātou te whaawaiwai I whininga. Whaamaro losi, e marosi pelo loto finau le talo. Tātou au auna pē I le lii. O ia na wala au I tātou, o ia fo ina te whaamanuia I a te oi. Toi whaamanatu atu tātou mafutanga I le fiafia tai au. Whaamone mole le au tatalo, intercessors ma pia warriors. Ia. Moli na nganga whaafitai vero o leo whai mawhongta mole moli o mātua whale nganga, meise lau whai ngā ruenga. Mafutanga te wina ni malu nei a fiafi, malo le ngā rulue. E nei tai au malo fo I le whaamaro losi, e le taungo fie, e le whaingo fie. Ia uma whai o mea uma. Ona o le sila I le atua, malo na whina ngalo. Me I le nganga whaafitai tele I au nanga, o mea ua whai o fo ina mo le atua. Ia o le atua fo ina te whaamanu. Ia o le au ngā rulue, le au whai pese. Ia malo loto tele, malo le onsa. Ia malo fo ina ngā rulue. Le power team, le media team. Ia mai whapea fo le technician team, o le atu le nganga whaafitai, le nganga whaamalo. Ai vea ilo leo whai mawhonga tau moli o tātou mātua whale nganga. Ia e whaafitai atu I se au nanga ma se tautua o whaia ona o le atua. Ia le au tatalo I le tai au, le au tatalo I le fiafi, whaafitai atu I la autou ngā ruenga whai. Ma se fo I le mafutanga talo tamai, ia malo tatalo, malo finau I le atua le talo. Ia whamanatu atu e whaawau fo I tātou mafutanga I asto na I tamā, whaamole whaamalosi. O lava tātou te whaavaivai le whiringa. O le talo na te whaafanaawina mea le lei mo le ngā ruenga le atua. E maise au na le atua ma e kalesia. E ma fu na whaia le atua ona o lau tatalo whaatau anau. Tui pēr maole I le atua. O ia o lo manatu mai, o lo whaafafonga mai. E ala I le tatalo ma le whaatua tua. Whaaftai le moli atu. Whaaleo atu. E whaia ia o e whai masui o mātua whaaleanganga e whaaftai atua I lo tau au nanga mo I la. Mo le atua ma le ngā ruenga. Whaaftai lo au tau anga le leia I la ua. I tau mafa o se leni. O mea uma o whaia ona o le suafa o le atua na te whaamanuia. O mea o fua ina ona o le suafa o le atua. E le mai maufua o ia na te tau atu. O ia na te whaamanuia. Ia o fua I mataulanga o fua ina mo le ngaluenga le atua. Ia o le atua na te whaamanuia. Awero o sapatitele mo le atua ne fiafi. Nei tai au. Amene. Salo e fia whaafonga le upo le atua. O ia, lo le io ia ngai mai la foi pese. Ta pena lo loto mo le upo le atua. E le ia seisi me malia I le loto le tangata. Wana o le upo le atua. O fatu saina o se meli e sua malie. E ana ona sua malie. Le ia vea le upo le atua o se me fia ia I le tangata. O se meli e sua malie, o se susu e le suia. Ne ia mawhai, ona nau ia le tangata. Wa whatusaina le upo le atua I whatusa e le ngato le meli, o se susu ina ia fia ia le tangata, wa mea ia e nau ma fia ia le tangata, e tofo ai. Ne wa whatusa ia le upo le atua, ina ia e nau le upo le atua. Le upo le ola e pe ona whailoa ia na fionga. O lana upo le ola lea ia I la tau e ua maua ia. Tātou le tai au le nei ua maua le atua. O tātou iai whatasi mai ia. O lo so I fua o ia I to tonu ia te oe. O lana upu o le ola lea ia I tātou.
Oe talitonu mawhātua ia te ia. O lana upo e ola ai tātou. O lana upo e manui ai tātou. O lana upo foi e sui ai tātou. Amen. Tele mea lele e whaia le upo le atua. Aia e re talitonu mai le whātua. E le aise me whaia le atua. So se tangata e māsalo le upo le atua. E mai e pengia o le sami e whisoa ina. O le tu mauma whātua i le atua e hala i lana upo. E manuia. Amen e tu lai mai. Tala lo loto. Whafonga i le upo le atua. Sumai fore sunga i le ni whaife au ia vui. Atou te ngā lulu e whātasi ma le nganga paia e le nei tai au. E moli i le upo le atua. Se fina ngalo ia mo i tātou. E o tātou langona mai ata ia lona fina ngalo. O lana upo e manu ia i tātou. Tātou langona mai ata ia le whina ngalo le tamā. Se upo mo tātou le nei tai au. E ia manuia o tātou lotu. Whanau o lau e kalesi. O na oe lava. O le mana onga o mātou roto. O lau awhio e ana le upu. O lau upu e ola i mātou e whatuatua matarito. O la aua i lau whaunga tamā. Whaunga lau whio nganga paia. Whauna i mātou le tai au le nei. E o mātou whalongo i le whalongo le poto. Mātou langona mai ate oe. Le fina ngalo le tamā nganga pai. Whau una mātou whalongolongo. Ia mātou langona ina matalia. Lau upo le a fola ina. Whau foia i mātou le a ngalulu ele nei tai au whatasi ma lau whio nganga pai. Moli lau fina ngalo i au tangata. Mai so i mātou le tai au le nei. E i o mātou o malia o mātou loto. E le malia i se tangata e malia ona o e malau upo a fola ina. Awa o la upu le toi foi fuatu ia te o e sei vangana wa fatau nuina le mea nanga ia. O la upu lea o lo ia ile ola. O lo upu o lo ia ile mana. E whaia swinga le lei. E whiliwa ina ile loto le tangata. Le mawhau e whawhauin. O na o le mana o la upu le tu. Ke soa ni mai laua fionga anga pai. Whamanuia i o mātou tangata. Whamanuia lau e kālesia. Whamanuia i lau whanau o ai foi o whapenona. Tapu ai mai lunga o penga ta whaila. Ia o pe ia i le mana o lau upu. Ia mātou langona whatasi lau whina ngalo i le nei tai au. Ne ia maua lunga pia sau viinga le atua. Ai oli pia mātou loto. O e wai wala awina i lau whina ngalo e au auna mga lului.
pati ai matou lima e whatela se vi inga oe. A wā oe lava le atua. Matou te vivi ma wha manuina pēr. I le aso ma le aso, i le taimi ma le taimi. A wā oe o le atua e vi ia. Ia vi ia oe whawawau le suafo Yesu Keriso. Ala langa le ainga pele le atua. Nene. Le whatalofa i se au yo o tafa whai. Whaafetai au o aiate ore. Shake the hand of the person next to you. Hallelujah. Say thank you that I see you this morning. Man, yeah. Na tole ua. Lima ne ia so sa o tatu tala noa hei de fio mai o le nganga pa ia. It's been 5 Sundays since we're still talking about and preaching the word of God regarding Holy Spirit. E le ngatala o le fio mai o le nganga pa ia i le lalolangi. Not only the coming of the Holy Spirit into this world, A o mea ua whaia ia mo tangata. but what He has done in the life of people. A o ina tātou le aso penetikoso a whaatalitale le au apostolo ma ila tauna iai. We were taught about the day of Pentecost when people, they were still waiting on the day. Sa lātou whaatalitale ma le mauti inoa. They were still waiting with their beliefs. Sa lātou whaatalitale ma le onosa. They were still waiting with patience O le ale me o le atupu i le aso. of what is going to happen on that day. Aina ua taunu folanga ma upu sa whapenana whamalosi au iai le lio Yesu Keriso iai lātou. And when the word of promise being fulfilled and all the encouragements from the word of Jesus, Wawa ai e le moto o tangata na iai. then we see the people that were witnessing that day, I le matau ti o le anganga pa ia. the powerful of the Mea coming wa of ia the Holy whaia. Spirit, of what He has done. Whaangangana ina le tangata e le tautala mua i ngangana ese ese. People that never speak before, they start speaking. Ofo i tangata I mea na tupu i le aso. They were so marvelous about what was happening on that day Ono le matau ti o le anganga pa ia o le atua. because of the powerful of the Holy Spirit. O le anganga pa ia lava le asa fio ifo i o na pola au apostol. The same Spirit that was working in the days of all the disciples and the apostles, O le anganga pa ia lava le o lo i totonu ia te oe. that is the same Spirit dwells inside of Lo you. fea fio ai le menei. And He is around this A place wā o leo ia te oe o ia. because He is with you. So se tasi wa whaola ina matalia ina le alio Yesu Keriso vai malima whaola. Whoever received Jesus as the Lord and their Savior, Wa ia te ia le anganga pa ia lea. you have the Holy Spirit. Wa vava ai whailonga ia. And you've been seeing Wa the tali miracles. tonu i le ngalue mai o ia. And you believe that He's still working. A wā e le pepelo le atua na fola ina. Because the God that we serve, He never lies. Amen. Leo se atali foi o le tangata o ia. He's never a son of man E fe sui ia ia ilona filanga. that He may change His mind. Ta aula le nei e whāua upea. Le ngalue mai o le anganga pa ia. We still continue this morning about the work of the Holy Spirit Ale a fo i le mafua anga o lona fiu mai i le lalolangi. and the reason why He come to this world. Te le mea na tātou whalongolongo ai o ina I tātou tamā whaleanganga. We have heard so many teachings from our spiritual father Mea ua whaia e le anganga pa ia le soifua ma le ola o le tangata. of what the Holy Spirit did in the life of every human being. Whaangangana ina le tangata I ngangana ese ese. People can start speaking in other tongues. O le ngangana e le malamalama I le mawhauwhau o le tangata. The language, the mind of any man O cannot na o le nganga o understand, le atu e malamalama. but only the Spirit of God can understand. Papa te sau ina le tangata I le nganga pa ia. People being baptized with the Holy O Spirit. ia I le mana o le nganga pa ia I tangata. The power of the Holy Spirit is Wa with vava ai all. whailonga ma vavenga ua whaia e le nganga They pa ia. witness and they all saw what the Holy Alo Spirit has ngalue done. mai pea o ia. And He is still working with Na ia everyone. whatupu te le ina o le whatuatua o le tangata. The faith of every people being increased Ma le talitonu I mea ua whaia e le atu. and they believe in what God has done Ala I le ngalue mai o lona nganga pa ia. by the power and the work of the Holy Spirit. Se au tu mo I tātou I le tai au le nei. The theme for this morning, Mafua anga o le awina mai e le atu o le nganga pa ia. the reason why the Holy Spirit God Ile larolangi. sends to this world. Amen. E tele isi mafua anga wa o ina I tātou. We have witnessed so many reasons that has been taught to us, A o tu e whamanatu mai. but it's being reminded to Nisi o you vaenga e au na tātou vava ai pe ia. some of the things that we still need to watch out A o e soifua maola. while we are still alive E whaatalitali le fio mai o Keriso. Amen. and waiting for the coming of our Lord Jesus Christ.
So ane lau tusi le mtau pos fulma le whao tusi Ioane. Turn your Bible to the book of John 14. Sa ora tātou whaitau whatasi mai le whai upu mua. We'll read it from verse 1. Se ia whaangata mai le whai upu luas fulma tasi, luas malua. Verse 1 to verse 22. Sa ora le whaitau atoana i le taimi e tasi. O le a whaitau mwhalongolongo. Po le ale winga o le whetalai mai o le atua mo i tātou. Let's still read and hear and know about what the Holy Spirit is trying to bring for us. Mene, sua lau tusi Ioanes fumalwha. John 14, Whai upu mua. verse 1. So an fo isungal to ina tātou te whaitau whatasi le tai aole nei. Na fionga le atua. Whai umoa sau no mai amen. Say amen if you have your book in the book of John. Ia tātou te rei whaitau ina le fiong pai ale atua. Whatalo whatung whawhilo i atu se usole on whapena ona. Tātou mafuta whatasi nei tai au. Whawhilo i atu I lau sunga. Warm greetings to our brother here in the house of the Lord. It's good to see you, fellowship with you. Foi oe mwhamanianga I mātou tātou mafuta whatasi nei tai au le suafa o Iesu. It is a blessing to see you and fellowship together with you this morning. Ia, whamanuia ne tua I tātou mafutanga nei tai au whatasi malau sunga. God bless our fellowship this morning. Ia, a whai mo lau tusi pai sau no mai amene. Amene. So, pia pia ka vai mara amengi per whai inga chifang po. Whai mo lau tusi pai sau no mai amene. Amen. Amene. Hallelujah. Tātou whaitau whatasi, ia. Tua mai fo ia tia. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. E tele meno no fwai o tau I ni maotolo tama. Ana le ai. O fwai atu ia te o tau. O te alu e sauni se meno no fwai o tau. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. A fai fwai o te alu ma sauni se meno no fwai o tau. O te to sau. O te talia fwai o tau whatasi ma. Na ia iai o tau le mea o te ia iau. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, that you may be also. O tau I loa fwai le ala I mea o te alu iai. O fai mai toma ia te ia. Leli ie. Ma tau te le iloa le mea e te maliu ia. Ma tau te mawhaia whape whio na iloa o le ala. And where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we go that? Can we know the way? O whetala ia tu Iesu ia te. O nei le ala, ma le upumoni, ma le ola. E le alo lava se tasi tama. Pe ale ui mai atia. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ana iloa o taua. Po ua iloa foi o tau e lo tama. E a mata nei foi o na iloa o ia o tau. Tau te wā ai foi ia te. Ia whaangata mai lai isi e tatou. Wawa ai I le palakalafa le. Amen. Amen. Ai wawa ai le foi upu mua whapena ona whai mai Iesu. Whetalai Iesu I lau apostolo. Awale atu vale o tau loto. Ia o tau wha mai ia tia. Amen. O Iesu le wa whamon. Jesus really emphasized from here. He says, let not your heart be troubled. Ia o tau wha I le atua. You believe in God. Ai mai no le foi upo e lua. E tele meno no foi o tau le maota lo tama. Jesus said, in my Father's house there are many mansions. Ana whaapele ai. If it were not so, o te alu e sauni se meno no foi o tau. I would have told you. Ina ia iai o tau le mea o te ia iau. So you can be there with where I am. I le foi upu mua ma le foi upu e lua le mata upu lea. O lo tala no ai Iesu ke riso I le au apostolo. O le tāpena penanga le au so. Verse 1 and 2, Jesus really spoke to the disciples about how to prepare themselves. Na ia tāpena ma sauni uni. So they can prepare and get ready. Wa e ai le aso e tuua e ia le mafutanga.
Because there will be one day he will leave this fellowship with them. O lea lai whaamalosi pea Iesu I le au apostolo. So Jesus keep on encouraging the disciples. Awa o sila fia ia loto le au apostolo. Because Jesus actually knows the heart of all disciples. E leo fisota iatu I le mea lo fina ngalo ia yo ia. Disciples' heart, they are disconnected from Jesus. O lea la feta la ia yo ia I whapea. That is why Jesus said to them, Aua le atu vale o tō loto. do not let your heart be troubled. O saisi whaupunga whaingofie mo I tātou. Aua ne yo tō popole I se mea. Don't ever worry of anything. Aua ne yo tō whewhewhe I se mea. Don't ever scared or Aua ne yo afraid. tō matatau I se mea. Don't ever fear of anything. Amen. Amen. O leo ao ma whapenona. Ao tawina lau apostolo. The disciples has been told Nei o lato mawhai o na whaua wina le ngaluenga. so they can continue what Lord Jesus Christ has A done, wina mai a Iesu e whataunu. of what Jesus was sent to fulfill. Wawa sila fia Iesu. But because Jesus actually knows, Nā tau te le no nofo pēa mai lato. they will never stay with them forever. E iai le aso. There will be one day E tu ua I e ia. that he will go into Ai leave wha wau e the lau disciples, apostolo. and the disciple will continue the work that Jesus has done. Ole mata ole autumo mua e pe ona. Ia whaamamafa le tai. Ole nei le mafua anga ole awina mai e le atu ole ngangpai. The reason of why the Holy Spirit was sent to us, Manatu mua. the first thing for you to know, Ia whaamautu wina. so we can be established Ma whaawa wina. and continue Le mafutanga. the fellowship Po le sotanga le atua. or the connection with God Ma le tangata whatuatua. and the faithful man of God. Amen. Olo iai le tai aole nei. Wata ua oe o le tangata whatuatua I le atua. As you are here this morning, you are called a faith believer in God. Amen. Awana le talitonu oe I le maliwa ke riso malona to e tu mai. E If you te are le not- whaia se whiriwhiringa le lei. If you will not believe in the resurrection of our Lord Jesus Christ, you will never make a wise E decision. abe ai To o be ia here. e whai mali ma whaola I soifua mo le tātou. So you can have Jesus Christ as the Lord and Savior of your life. O le whamoe moe whai leo Iesu ke riso na whiriwhiri e lau apostolo. And that is the reason why Jesus decided Na his ia o disciples, ina I lātou. so they can be developed Whapenona au tawina I lātou. and taught, Na i o lātou malamalama I le winga ma le wala awa le atua. so they can understand the calling Wa of God whapenona wala awina I lātou. that they were called them to do. O le mafuanga leo lona whiriwhiri o lau apostolo e That sifulu was ma le the main lua. reason why the disciples was being decided by Jesus, Lātou te whaaua wina le ngāluenga. so they can continue the work of our Lord Jesus Christ. Amen. Ave leo se patitele mo le tua nei Give a hand tāiau. for the Lord this morning. Ai lau sila I le foi upu mua ma le foi upu e lua. Se iau atu lava I le foi upu lea na fesili ai toma ia Iesu. As you can see from here and up to the verse that where Thomas questioned Jesus, Hai mai Iesu. O te alu. Ina ia saunu se mena no foi o tau. A fai o te alu. Vai mai a fai ele sauni ele tamasa mena no foi o te alu e sauni. Jesus told them, I will go and prepare a place for you. O If umana not fai lo so, Iesu ke riso. A wawa malama o ia na fia mai le langi. Jesus said that because he knows and he came from heaven. O mea umalai le langi. Everything in heaven, Le wa fai lo Iesu ke riso le langi. Wa malama o ia na fia mai le langi. he actually revealed everything to them because he came from heaven. E a fia mai Iesu I le lalo langi. When Jesus came to this world, Wa malama o ia wa ilo e ia. he understand and he know it well Wa umona ta pena. that Le maota everything mo e has been fatu prepared I le langi. Amen. in heaven. Mai la ia o Iesu I le foi upotolo. That is why Jesus said in verse 3, A fai foi o te alu mo sa uni se meno. No foi o tau. O te toe sau. O te talia foi o tau whaatasima. and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive it to myself, that where I am, that you may be also. Mai le foi upo e wha. Wa o toi loa foi le ala. I le mea o te halu iai. Also in verse 4, and where I go, you know, and the way you know. A fai mai le fesiri a le so o walewa na mafuta mai Iesu.
But the question of one of the disciples that was being teachers for ages. Leli e. Mātou te lei loa le ala. Amen. She says, we never know that way. Mātou te lei loa po whea la e mariu iai. Where are you going? E whape whea o na mātou i loa. How can we know it? Ke o le aka fo le ia tātou. It's the same problem that we have. Amen. Levan tātou ngā lulu e tātou te lei loa le ala. Amen. We worked for Jesus for so long and we never know the way. Levan na mafuta Yesu mo la o apostolo o le efesili. Efesili sili po whea le ala ya ngā ia Yesu. Whai mai le tali Yesu. O i o le ala. Upumoni maleola. They were with Jesus for so many times and they still question which way and how can we go that way. And Jesus said, I am the way. E le alu atu lava se tasi tama. No one comes to the Father Pe ale ui atu i ante. if you're not coming through me, Jesus Christ. Ne loto masalo. Amen. A very Well, doubtful live- heart. O levo na mafuta ma vava ai va venga me o whaia Yesu. They watch and work and witness what Jesus has Ai le done, o talitonu ale loto o le tua lea la to te whiu. but they still have that disbelief in their heart. Amen. Por tau au le tangataina i au ta whaia oe. Tap the shoulder of your neighbor. What about you? E tutusa e tā uma toma. Are you like Thomas? Hallelujah. Are you Thomas' brother or your Thomas' sister? Hallelujah. Hallelujah. Ai mai le foi poi fitu. Fetalai ngā Yesu i da ua pos. Anai loe au tau oa. Wa fesiri le foi poi ono. Fai mai ua fetala atu o ia. O au nei o le ala upumoni ma le ola. In verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. Mai le foi poi fitu. Anai loe au tau oa. Po o i loa foi au tau lo utama. E a mata nei foi o nei loe o ia e o tau. Tau te vā ai foi ante ia. Amen. If you had known me, you would have known my Father also. And from now you know him O and le have ua seen vava him. ai a Yesu Keriso. O ava ai foi o ia le tama. Whoever sees Jesus, he sees God. Hallelujah. Amen. O le tau mawhai Yesu Keriso e whatupu le whatuatua i lau apostolo atu vale. This Jesus is trying to establish the faith in the heart of O au every i disciple. lātou mawhau penga ina i lātou. Develop and touch them. Ona iei le mea ua fola ina le tama ua whailoa ia Yesu Keriso. Because there was a promise from the Father that God reveals to Jesus Christ. O le taimia e tu ai e ia le mafutanga ma lau apostolo. The moment that he will leave the fellowship with the disciples, E au ina mai le nganga pa i e fisosoani. then the Holy Spirit will come to help. O le mafuanga leo le au ina mai le atua le nganga pa ia. That's the reason why the Holy Spirit Na has te been sent. whamautu winga le sotanga lea. So they can make it a firm Mawhaua connection wina le mafutanga lea. and continue this Na ia fellowship. aua nei mo tusia. So that connection may be O continued ai le ola e whavavau. up until forever. Lea na whetala ia Yesu e tele meno no fo iau tau le maoto lo tama. That's why Jesus says there are so many mansions in the house of my Father. O le tau nuunga o ai le ola e whavavau. For you to go to E heaven, tā pena i le lalolangi le you nei. have to prepare from this world. E tā pena lau angai le langi le lalolangi le nei. You have to prepare to go to heaven from Na this ua o world. tauina i tātou e ala i le upo le atua. But we've been taught by the word of E God, ala i lau tā pena penanga. as you prepare yourself E ala i lau tali e ino Yesu Keriso. and through your accepting and Awa o receiving i o le ala. Jesus, because he is the way. O le ala, o le ola, o le upumoni o le ala. He is the way, the truth, and the life. E le alu atu lava se tasi le tama. No one comes to the Father Pe ale ui atu i ante ia. only if you come through Jesus Christ. Me leo lo manao a Yesu e whamalama pe ia i tātou. That's why Jesus wants us to know and Wina mai foi understand. la nganga pa ia fisosoani ia i tātou. And in it, he sent the Holy Spirit Ne ia whamautu ina le mafutanga lea. so that connection can be affirmed before God. Sila fia Yesu e le whaingofie. Jesus know well it's not easy. E fisota inga, ma le leinga, lea na wina mai o ie whatau no. The connection and the reconciliation that he was sent to E mele fulfill. tala tuspa ia i le amatanga. The Bible said from the beginning,
No whai ele atua, mea uma fofuanga lo langi whai ama le tangata. When God creates everything and the human being, the nature, Le ai ma se mea na whale tonu. nothing was impossible. O mea uma na whai ai le aso, ma le aso e se o ai le asono. Everything that was created from a day to day was every Sila preparing le well. atua walelei. Jesus saw and it was well. O le mafuanga lea. That was the Pia reason pia ai le atua e fsotai mai le tangata i le amatanga. God was so pleased to connect with people in the beginning. Tala tala no le tangata le ia whai ai lo na fatusa. Have a conversation to the man that he created I in ma his whai o na image. fsotai pea. So the connection can keep on continuing. Peitai. Ua motusia le mafutanga lea. But that connection was disconnected. Wa le mawhai o na toi fsotai mai le atua le tangata le ia whai. There's no longer a communication between God and the man that he created. Na ua ngalue mai le leo le langi mafasese le tangata. Because the devil is intervened and deceived the human Ma being. pau ai le tangata I le angsala. And that was the fallen nature of a man. O na started. ua vai le fatotua. Because the faith was so weak. O le mafuanga lea na le toi vava ai le tangata na whai ai le atua I le atua. That's the reason why the man was created and never Ua see alo and whai understand fofanga o le God. atua I a tei. And the eyes of God was looking away from the O man na o le angsala. because of the sin. O mea ia whapenau na le o ai le viinga le tangata I le atua ia le po. That was the way the glory of God was O given na ua away angsala le tangata. because the man was committed sin. Peitai o le sila le atua alofa mai le tangata. But so God so loved and he had mercy on every man. Mafua i ona awina mai ke riso. That's why he sent Se Jesus. ia so o le so tanga lea. So that connection can be Se ia continued toi whale lei le mafutanga lea. and to be reconciled. Na ima whai o toi o atu lea langa le tangata So I the soul of mateia. a man can reach back to Na God. ima whai o whawhapanga mai o ia le wala So aua le God can tangata. hear you when you call upon Matali him mai lo le manao. and answer to your calling. Le whai ngō whia la awina mai o ke riso I le laulangi. Coming of Jesus Christ is not E easy. whai ale le leinga lea. To do this Ma reconciliation so o le so tanga lea. so that connection can be continued Wa mautu sia o na ua vai le was tangata. disconnected because of the weak faith of every human nature. Awina mai o ane. John the Baptist has been sent. Awina mai le atua. He was sent by God Sau e tau le ala mo le ali. so he can prepare the way for Jesus Christ. Na ia fia mai le ali e whatau nu. When Jesus come to O fulfill ia it, nganga e whalongalonga ma liu ia te ia. some people were ready to receive it. Amene. Amen. Mai o le leo ne alanga le vao le leo iane. The voice of the man that was shouting from the Ele sa ui se wala lau le lenga sa wilderness. ui le tonga vao. he came through the wilderness. Not Patu through sa the inga le tonga pathway. vao leo le anga sala na matuia. That is the symbol of the sin Ma anga That he sala came tangata uma. and the sin of every Ma human wale nature. o ai le vi inga I le tua. And that glory will not go Ia back mai to awina God. mai o ane na te teu teu wale ala mo le ali. And that was why John was sent to prepare that pathway. Fia mai Yesu e whatau nu le finangalo le tama. Jesus Christ came to fulfill the will of the Father. Pa patiso ina i ane I le vai. John being baptized with the water Tu sama tu maanga. Whakerisiano ma le whatotua. according to the belief and the customs of every believer. E ao na papatiseo ina se ia whamama le tangata. Every Christian shall baptize Mai leanga sala saya. to be cleansed from the sin that they commit. Tala tuspaia e le ianga sala Yesu Keriso. According to the Bible, Jesus Christ never E le committed iloa sin. ia se anga sala. He knew no sin, Aua whatau nu lava ala o le finangalo le atua. but he became a sinner so the will of the Father can be O fulfilled. le finangalo leo le atua mo tātou. Because that is the will of God for all of us. Nei fesiri siri tātou por se ale mena le papatiso ina Yesu Keriso le vai. You may question of why Jesus was not baptized Pei o le in the water. masalo salo la o apostolo le ana mafuta ma Yesu. So as the doubtful heart of the disciples that fellowship with Jesus, O le fia mai o Yesu e whai le leinga ma le sotanga lea. Jesus came to do the reconciliation and disconnection. E le I whai ngofie. It's not easy. Fia mai o ia ua tautau le vao le langi ma le laulangi. He came and hang on the tree between Ua the le world and laulangi ma le langi o lo heaven. iai le atua ua vai tātou mai. That is why we were away from God. A le sotanga lea na whatau nua le atua e ala le soifu o Yesu But Keriso. this connection that was established through the life of Jesus E Christ, sa tau lona tutu lona iu le ele ele. the cross that was going right through the E au lona au le langi.
and the top to the sky, Whātautau ai le alo le atua. where Jesus Christ was Na hanged. ia le lei o e ma le atua. So we can be Ia ne le reconciled lei with God. tātou ma le atua. So we can be reconciled with God. O le vavaai le a Keriso. That is what Jesus Na saw. mafu ai ona whaaloto tele lau apostolo. And the reason why he keep on I encouraging le the mataupu disciples, le sfulu ma le wha. according to the chapter Awana ia 14 of atu John, vale. don't ever be troubled. Awana i outou popole. Don't ever Awana i outou masausalo. Don't ever doubt. Wa e iai le nganga paia. Because the Holy Spirit will, be O le with awina you, mai e fesoasoani a te outou. will come to help you. Amele. Amen. Avelo se patitele le atua. Le mafuanga le olo iai le tai au le nei molo tātou iai. That's the reason why we are here this morning. Wa le lei tātou ma le atua. We are reconciled with Ono le God toto Yesu Keriso. through the blood of Jesus O le na Christ, maliu ma toi tu. the one who died on the cross for Na us. ia Was tātou mangalo. so we can be forgiven, Tau ami o tonu i tātou i called be rana righteous before God. O le alofa o le atua. It is the love and the grace of God. O na manatu mai le tangata. He think about you and I, Tangata na ia whaia i ona au. the man that he created by his own hand. Ale maua se mafutanga mai. But there will be no fellowship with him. A whonga fo i sfetala inga Yesu. Listen to Ina what ia Jesus said. iai o tau i le mea o te ia ia. So you can be with me where I am. Le mana o Yesu e tu la fuai ona tangata. Jesus never wants his people to be away from him. Amen. E le ngata ia maua le mafutanga i le lalolangi le nei. Not only we can have the fellowship with him O in le this wa world, ngai o i e whatali le langi. but he also went to heaven E toi whatali tali mai ale tangata lea. waiting for you and I. Na whaamama ina i lona toto. The one that was being cleansed, Tangata na whatuatua i lona maliu. the one who believed in and faith in Tali his, tono i lona suafa. he believed in his name. Tangata lea. This man, Wa i loa le ala. he knows the way, Le upumoni. the truth, Ma le ola e ola ai. and the life to live. Tangata lea. This man Lo nau mai ai le atua. that God willingly Le lio wants, Yesu Keriso. Jesus Christ, Na te mafuta i le ola e whaavavau. so they can be with him forever in heaven. O le tātou mafutanga mai ai le ola e whaavavau. Our fellowship with him in forever, Le whatu In ata heaven. pena i na ua maliu le tangata. it wasn't prepared when Jesus Christ died. Tātou te tā pena le taimi o lo soifua maola. We have to prepare when we were alive. O le mea le o lo nau mai ai le atua ma whaamalo si au le au ina mai ai le anganga paia. That's why Jesus willingly wants us and the Holy Spirit E coming le to ngata e us. whaamautuina ma whaawawina le mafutanga. Not only this fellowship can be continued Ma le atua. with God, Au i o le taiala. but he is also the way. O ia na te taitai ai tātou. He is leading us. O le ngaluenga le ale anganga paia o lo whaia le laulangi le nei o lo ia te oe. That is the work of the Holy All- Spirit is doing this time. O lo i totonu i ai tātou. E Is pe o na o living wina i inside of tātou. us as we've been here from the last E teaching. tusa mafionga paia le atu. According to the word of God, Le nganga paia o lo i totonu i a te oe. the Holy Spirit lives O lo inside i of you, lunga i ai tātou. is upon us, O lo i ai le menei. is with us. O le mafuanga le o le toe. Whai o Yesu ke riso i le langi. That's why Jesus went back to heaven. Ai au wina mai le nganga paia. So the Holy Spirit can be, Ina ia mawhai o na mafuta malana tangata. so the man can still have that O whea fellowship. lava le tūlangi a iai le tangata whatua tua i le tua. Wherever a faith believer is, E iai fo i whatasi malona nganga the paia. Holy Spirit will be there also. O le fia fianga le o tātou tangata. And that is the pride in Wa our le heart, tasi se no fuanga o lo fio i le nganga paia. because the Holy Spirit is also O lo dwells in fio i everything. totonu i a te oe. He dwells within you. O whea lava e te anga iai o oe le te tau aveina o ia. Wherever you go, you are the carrier. Amen. Amen. We are the carrier of the Holy Spirit. Tātou o lo tau aveina le ngang paia. Mafuanga o na wina mai e le tua o ia. The reason why God sent the Holy Spirit, O ia o le taiala. He is the pathway. Nā te taitaina i tātou i le upumoni. He leads us to the truth. Amen. O le upumoni lea le tua. This is the truth of the Word of God E taitai ai tātou e le nganga paia. that is leading
us E by the help of the whaasino Holy sino ia i Spirit. tātou e le nganga paia. Can direct and guide us by the Holy Spirit. E whailoa ia i tātou le upumoni a le atua. He will also reveal to us the truth of the Word of God. Ina ia mawhai o na whāua ina pēr le sotanga lea. So we can still continue with this Aua nei connection. mawai. Aua nei motusia. Don't ever disconnect yourself and don't ever run away from it. Amen. Amen. I ruane suma le ono wha upo suma tolu. John 16. Ai amale o mai o ia. O le nganga le tupu ai le upumoni. E tai e ia ia te autou. I upumoni uma. Ai wai le tau talafua o ia na o ia. A mea umai whalongo iai o ia e tau tala I lava o ia. Ma whailoa mai ia te autou. O mea e o mai. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. O le mafuanga leo o le o tauina pe Yesu o lana au apostol. That's the reason why Jesus Christ still teach his disciples. Ina ia o le aso lea o le afio I whai le nganga pa ia I lunga ia te ilan. So they can be ready until that day of the Holy Spirit came upon them. Ua lato ta pena e talia. Amen. They are already ready Amen. to receive it. O le mafuanga leo le awawina e Yesu o la apostolo ina ia o le aso e whataunu ina I fuafuanga mpolo kalame le tua I le awina mai o le nganga pa ia. That was the reason why Jesus keep on teaching his disciples so they can be ready to receive the coming of the Holy Spirit. O ta pena ia I tangata e talia le afio mai o le nganga pa ia. That is why we all need to prepare to receive the coming Whailoa of ia I the le Holy au Spirit. apostolo. Afio mai o ia. O ia e taitai au tau. That is why he said to the disciples, when the Holy Spirit comes, O ia e whailoa ia te au tau. he will reveal it to you O mea o le a o mai tau te leo iloa e o tau mata I le tino. of what is coming that we never see in our own physical eyes. Ai whailoa ia I a te au tau. But the Holy Spirit will reveal it to us. O le mafuanga leo le au tauina pea o le loto whatua tua. That is why we still have to teach and encourage Ne ia to whatua live by wina le faith. whatua tua I au apostolo. So we can have the heart and the believing in our heart. Ne ia o le aso lea. So we can become on that day Wa maua I lantou I le whatua tua I le upo le atua. that we are well taught with the Word of God. Tau mai le upo whai upo sumatasi whamulmole I rei. Sumal, o Ioane sumal wha. Ia o tau tali tonu mai I a te au. O au o tonu o le tama. O le tama fo I o tonu I a te au. A le o lea ia o tau tali tonu mai I a te au o na o ia ngā luenga. Believe me that I am in the Father, and the Father in me, or else believe me for the sake of the works themselves. Amen. Mole ana sunga to ina fai tau mai foi po e valu. Se tatou whaalongolongo ma wawa ai. Ua whai mai Filipo I a te ia. Leli ia e whailoa mai le tama I a te I mātou. O na ngata ai lea o mātou manao. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Whakalofa le Filipo I des Filipo. Shake the hand of another Philip next to you. Koma ma Filipo levanga ma fuka ma Yesu. Thomas and Philip, they fellowship with Jesus for so Ale- long. Ale fai mai koma. Le rio ke le loa me ki alu iai. Thomas said, Jesus, I don't know where you're going. Ale foi wo I fai mai Filipo. And in verse 8, Philip said to Jesus, Levang ma fuka le oiloa o le atua le la ko ke ma fuka. they were with Jesus for so long, but they don't understand who is Jesus to them. Amen. Fai mai leli e se fai loa mal tama. Jesus, show us the Father. Ya e fa penga so manga kostisias. Have you ever come across with that thinking one day? E kari kongu e o tama le tonu ia te oi. Do you believe the Father is within you? E kari kongu e o Yesu ke riso le ko kongu ia te oi. Do you believe Jesus Christ Amen. is within you? E are kari e Yesu le fai po iwa.
Look at the answer from Jesus at verse 9. Ua whetalai atu Iesu ia te ia. Filipo e, ua loa lava ona o iai ia te autou. Ai tele I loa e au. O le ua vaai mai ia te au. Ua vaai o ia le tamā. E se a foi e te fia, e te whai mai ai. Whai loa mai le tamā ia te mātou. Jesus said to him, have I been with you so long, and yet you have known me, Philip? He who seen me has seen the Father. So how can you say, show us the Father? Amen. Mai ke leo le ngaluenga le ka umfa Yesu e whaira o apostol. Look at what Jesus is trying to do in the life of all these Ka disciples. whaia inga I a kari kongula o apostolo I le anganga pa ia le nga fola fola. Jesus is still trying to convince disciples so they can believe Awa le in the kari Holy Spirit. kongu e la o apostol. Because if they do not believe, E pe o le kolu se lau valu se fulu fo I len koe fo. will be the same as the 380 that walk away from the upper room. Nga ole lima se lau e whakalikali le mea nga fola fola inga le fio mai o le ngang pa ia. 500 went and wait for the promise from Nga o ma le the Father. masalo salo. They went with that doubtful Nga heart. o ma le kari kongu. They went with unbelief. Nga o e maka maka. Amen. They went just to watch. Ele ai se whakua kua e mongi fola fola ngā They le. went without faith that the word of God is true. Whapea ngā le ke loka ngaka. So many Christians are like that. Wa mai Sauniga makapua inga o se mea maka maka ai. When they come to church, they just come as Awale ai spectators. se loko e whawhikai ai le li. But the heart, they never Leo acknowledge the wangale goodness leipea. of God. The one who Leo is faithful. mangaku pea. Have mercy and grace upon them. O leo lo alofa mai pea. The one who loves us. Sarai ke leo ngā luenga le ngawhaida o apostol. Look at what Jesus was still doing in the life of Ngā all luenga disciples. fo i alo whaia au ngā le atua o tātou taitai. Same as what our spiritual father is doing in our Fola church. fola pea le upo le atua. Keep encouraging you to Se the word una of God. whiliwa ina le loto o le tangata. So the word, the heart Le of a suia ina man mawhawhau ina le mawhawhau o le can tangata. make a good transformation and the mind Ina ia matuata li tonu ma le whātua. so they can be fully believe in God E monia fionga le atua. that the word of God is true. Iai le aso e to e fio mai ai oi. That one day Jesus Christ Ao will le come. tāpena penanga I le aso e But to tāpena I prepare le taimi. yourself, we have to prepare now. Tātou te tāpena I le taimi o lo mau ai le ola. We have to prepare while you are alive. Tātou te le whātalitali se o mai le wala aua le atua. Don't wait until that time comes. to Awa o die. mai le wala aua le atua e le salamo le tangata. But when you die, you will never repent. O se oli le iunga. Hell is the way. Ao le taimi nei e whiri le le ai. But this is the good Ma time to mawhau decide. tonu ai. Have the good thinking. Ma mawhau poto ai. Have a good sound E mind. whiri whātasi ma le atua. Decide together with Jesus. Nei e manuia le taungunga lon So you soifua. can reach at a good destination. Ma le ola lo soifua ma ola ai le lalolangi le nei. And the life that you live in this E world. le whai mo tātou le lalolangi le nei. This world is not for us. Tātou te le no whapea le lalolangi le We are nei. not staying in this world E forever. lua no whaanga lo tāpena mai mo I tātou. There are two eternity waiting for us. O le ola e whawawau. Forever, heaven Ma le afi e whawawau. and hell forever. E whiri la o ai le taimina nei. So you have to decide now. Whiri ai tātou. We have to decide now Po wheo no whaanga ia tātou te anga ia. which eternity that you will end up Tātou with. te whiri ma le poto. We have to decide it with what Ne wa o Wisdom. ina tātou le upo le atua. we have been taught with the word of God. O Yesu ke riso I o le ala. Jesus Christ is the O I o le way. upumoni ma le ola. He is the truth. O and I the o le life. whaitotoa I le ola I whawawau. He is the gate to O heaven. tāpena I le atua mo I tātou. God E prepared for whai ale us. le leinga mo o e mau. He did the reconciliation with Ina ima us. whai ona tātou I atu I te ia. That we can come to E Jesus mafuta ma le tamā e whawawau. and fellowship with Him forever. Hallelujah. Leva na mafuta toma. Leva na mafuta Filipo ma Yesu. Thomas and Philip was with Jesus for so long, Ai le tali tonu lava. and they still have the unbelief O le atua whai wawenga le ala tau te mafuta. that they are with the miracle working God every day. O le atua lea o I o le ala. That this God is the way O lo wa o ia te ilatou. that's being taught and teach them. Whai po lua sumatasi te ola a wha. Polo se tato wawa ai I tangata na mafuta ma le li.
Malato tali fo e tusa male o atu le tua ia a Yesu ke riso ia te ilato. Fa polu sumal tasi fa mol mol no ta pula le sumal fa. O le ua ia ue tonu ia te outou. O le ua ia te au. O le ua ia te au polo inga matausi iai. O ia leo te alofa mai ia te au. O le alofa mai fo ia te au. E alofa ina o ia e lo tama. O te alofa fo ia te ia. O au faali ia te ia. Taula mal foi po sumal no se o matu ma fa se o tato va aide. Ele fasidia yuta nga sa fasidia ia Yesu. Lu sumal lu. Ua fai mai ia te ia yuta. Leli i. Se ale mea le ase mea o le a e faali mai ai oe ia te i matou. A le o le lalo langu. He who has my commandments and keep them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Judas said to him, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Amen. E kaula ngongal mafofo yuta. Now do you understand what was in the mind of Judas? Fai mai fasidia yuta ia Yesu. Yes, leli. Sai me ke faali mai amako e ke le faali lolang. Judas questioned Jesus and said, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Ele mafofo o la apostole le ai mo se senga mafofo tato. Amen. It is the same mind think that we had. Leli. Sai me la faali mai o ia te matou e te le faali le lolang. Yeah, Judas said, why are you revealing yourself to us but not to the world? Ele tali Yesu foi polus motor. Tali atu leo Yesu ia te. A fai e lofa mai se tasi acha. E tausia e ia la upu. E alofa foi lo tama ia te. E o mai foi I maua ia te. Ma tote no nofo mai. Jesus answered to Judas, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Ia le kala ngo Yesu ele I o le aso e fatau nu ai le mena wina mai o ia ele tua. Jesus is just still conversing with Judas before Alo the ofesiri fulfillment of the promise. Alo ofesiri ia yuta. Pesiale me le faali e fo I le laulangi. But now Judas questioning Jesus, why are you manifesting to us but not to the world? Fai mele tala, mai le fetala inga Yesu ia yuta. A fai alofa mai se tasi ata, ia tausi la upu. And Jesus said to Judas, if someone loves me, he will abide with my word. O le mafuanga foi leo le faali o Yesu ke riso I lau apostolo ia. O na ua lato falongo, ma tausi le upu ale atua. That's why Jesus revealed himself to the disciples, because they hear and they keep the word of Walato God. filifili e talia Yesu e fai ma li ia I lato. Because they decide to have Jesus as their Lord. O le mafuanga leo le fetalainga Yesu. A fai alofa mai se tasi ata. O lona winga. O lai falau ai tele. So se tasi alo I le lalolangi e alofa ia Yesu. Tausi lana upu. Because that's why Jesus says, generally, whoever loves me, speaking to everyone, anyone who believes and anyone who knows God will abide with my word. I le filifilingo lau apostolo Yesu. The deciding of the disciples of Jesus Christ, E rei whapena latu Yesu fosi lato. Jesus didn't force them to come. Na iai le loto fo te ifo wale leia I lato. There was a heart that given to them to decide by Lato themselves, te filifili ai. so they can make a decision. Na ia vea le li e whai mataitai ai lato. So Jesus can become a leader for them. O mafuanga leo le whetalainga Yesu. Ai ai se tase fia muli mai ata. That's why Jesus said to them, anyone wants to follow me, Ia whaafiti o ia ia te. he can think about himself Muli mai ata. before he make a decision to follow me. Le mafuanga na o le whetalainga Yesu. Ai ai se tasi o le lalolangi e alofa mai ata ia. Tausi lana upu. Anyone who is in the world, keep my word. Fo I lea e le I whatau nui ina le fina ngalo le tamae.
E ala ia Yesu Keriso. He said these words before the will of the Father has been fulfilled through Jesus Christ. Ina ua whatau nu le finangalo le tua e ala ia Yesu Keriso o maleu matoe tu. When the will of the Father has been fulfilled, when Jesus died and was resurrected, O le so tanga le na ua whatau nu. that is the connection for O us. that has folanga been lea le fulfilled. tua o whatau nu mo le tangata. And the promise has been fulfilled for every Ua human avanoa being. ai so se tangata e whatua tua matalitonu. That available for everyone who believes E talia Yesu e vea mali ima whaola. to receive Jesus as the Lord and their Na Savior. ia mawai le mea ua fola ino le ola e whaava. So they can reach to the destination that has been A le ua revealed. iai le ua whaingaluenga le atua. There are workers for God Whaonga ina le atua. that used by God. Wa mawai atu lau apostolo. Disciples are no longer here, Lena whaailoa iai le nganga paia. but God reveals the Holy Spirit to Whamata i all. vavenga ma mea na whaia le nganga paia i le aso. They have been taught and A le witnessed and ua watched mai ai miracles happen. tātou le nei tu aso. But nowadays it's coming O to longa us. lua mai lava le The nganga Holy paia Spirit lea. is keeping working E to us whatau nu le whina ngalo le atua. to fulfill the I will lau of the Father soifua mo le tātou ola. through your life and Na my ia life. so tai pea o ema le So atua. we can maintain connection with God. Na ia maua le mafutanga. We can have that fellowship. A mata lava i le nei aso. Starting from now Se ia o ai le ola e whaafau. until forever. O le whina ngalo le o le atua. That is the will of God. Aua nei toi motu sia le leinga lea. So we cannot be disconnected again from that Aua nei reconciliation. toi mamau i tātou ma le atua. So don't ever run away or far from Le God leinga la whaia Yesu Keriso. through the reconciliation that God did it for us. A wina mai le nganga pa ia na te whaua wina. The Holy Spirit came so we Whamalosi a can wina i continue tātou. and encourage Pe us so soani lo vai vai mo le to tātou help vai you vai. and help me. Na ia whātupu tele ina le whātua tua So ma le our lotu faith tele. can be increasing. Na ia mawhaia i o le whaua pele au nanga. Can enable us to keep Ma on lo working tātou i for the loa Lord. lei o le atua. So we can know God well. O le wa lofa mai. The one who O le wa loves us. whamanuia mai. The one who blesses us. O le talo foi lea Paulo. And that is the same prayer that Apostle Paul prayed Ne ua vavai o ia i le kalesia i Efeso. when he witnessed in the church in Ephesus. Wa wauna tangata ma le lei loa. People being serving the Lord without knowledge. Wa wauna tangata ma le lei mautinoa. People serve the Lord without understanding. Tau ona whai o le me whapenoa masani ai. They just do it as a norm. Au le pupula mata o lātou anganga. But their eyes are not open. Mafuanga le o le tatalo o le atua, o Paulo i le atua. That's why Paul prays to Se ia God. whapupula mata o le kalesia. So the eyes, the spiritual eyes Ne of o the church lātou i loa can i be le open, atua. so they can know God Malona well. bala au mai ai lātou. And the calling of God in their Ma le life. tele o whaula inga mele lei wai lona tau And the whinga. riches in glory that has been Moi reserved for latou. them. For them, O le kalesia le atua. the church of God. Tala foi nai le tai au le nei mo i tātou. The same prayer for all of us, our Papula church ina this mata morning. o tātou loto. So may our eyes be Ne o open tātou i spiritually. loa le lei o ia. So we can O know le wa God bala au very ia well. te oe. The one who O calls le you, wa whamanuia ia te the oe. one who bless you, O le o lo whatali mai ia te oe. the one who is waiting Le for you mafutanga le au le motusia. to maintain Ia that whaua fellowship wina with pea. you. So we E ala i can langa lua mai o le maintain nganga paia. and the work of the Holy Spirit Tai within us tai nai tātou. to lead us I le upamoni a le atua. to the truth of the Word of God. O i o le taiala. He is the pathway. O i o le au. He is our teacher. Na te au mai ma whamanatu mai. He teach us and remind us Ne whina ngalo le atua mo i tātou. the will of our Father for us. Hallelujah. Hallelujah. Mafuanga i o le awina mai e le atua o le ngang paia. Those are the reasons why God sent the Te Holy Spirit whaua wina le ngaluenga le linga nga whaia ke riso mo to i tātou. continue the work that Jesus Christ has done for us. O le taimea to e whio mai e ke riso. So when Jesus will come, E pe ona whetalainga i lau apostolo. according to what he says in Te the alu o te apostles, toe sau. I'll call and I will come Ina back. ia ia o tau i le mea o te ia So ia. you can be with me where I am. O toe e whio mai o ke riso. The coming of our Lord Te Jesus sitia lana e to kalesia. take the church, O e wa taina i le totol ta mai mamoe. those who are cleansed by the blood of the Lamb, O e wa whama maina ma whapaia. those are purified and Le behold, kalesia le se ile le se pona. the church has no spot, no sprinkle. Kalesia o loanga ai mai Yesu. That is the church that church is Jesus is coming to take. O le mafuanga le la wina mai o le nganga paia. That's the reason why the Holy Ia Spirit whatu mawina came. pe o tātou loto i le tu. So we can stay firm to God.
Sosoani lo vai vai. and help your Te weaknesses. sosoani lo tatou vai vai. Help our Whalo to weaknesses. tele ia te oe. Encourage us. Whamalo si au ia tatou. Give you the strength. Whamalo si au ale whawai vai. Empower you. Pinau au ale fiu. So we can Wa maintain lata mai la our le. work with God because O Jesus is tau coming tingai mai soon. mau. Wa lata mai kariso. Jesus is coming soon. Mafuanga le ole awina mai ole nganga paia. That's the reason why the Holy La Spirit la came. le whaia le tua. The reconciliation that So God tanga did le for na us whaia with Yesu Jesus and establish what Jesus has Ia done in o our le life. manuia le fola fola. So we can reach the blessing that God Ele revealed and manuia promised for ngatai na us. lalo langi le nei. Was not given for the world, Manuia fo I ola whamavau. and also you will be blessed in Ta heaven pena ia mo tatou. that He already Ai prepared o for nei us. ngatai me ole langa le nei mea tatou te wha moe moe ai. Don't ever keep your eye only on the things of this world, Tatou wha moe moe me le langi. but we have to believe in Halo heavenly ia I things. kariso. Where Jesus is, Ala na maliu mo tatou. the one who died on the cross for us. Olo whatali tali mai. He is waiting for you. Tatou te whatali tali lona to e fio mai. We are waiting for the Ta second pena coming. ia I lau tangata. Prepare Sauniga yourself. ia I tatou. Prepare yourself Nei o tatou mawale aso. so we can all see that day. Olo tatou ia I pea I le li. We are still with Jesus. Nei ia whatasi o ia mai tatou. So we can be with Jesus. O lona fina ngalo lea mo tatou. And that is the will of the Father for Ia us. whatasi maoe. So we can be with Ia Him, whatasi mai tatou. with all of us. Mafuanga I motia I le mafutanga. The reason why our fellowship was disconnected, Ale anga sala me nau nau I tatou. the only thing is the sin. E le mo tusi e le tu o tatou lava le mafuanga. God didn't disconnect it, Le but it's mafutanga. because of us. Ale tua ma le uru tangata le mo tusi e le tu na mau tusi e le tangata. The man is the reason why we are disconnected with Ata God. foi le mo I tatou. Nau nau tainga le tua ia mau e pele mafutanga vavala lata mai. That is the will of the Father for us. Mafu ona le mau ona walu e sel tangata mai. So we can come closer, not out running away from Nau Him. nga nina le fia mai o le nganga paia. But it's, E fe soa soa ni o tatou vai vai. the Holy Spirit came to help your Nga te taime te weaknesses. talo ai ma mafuta I le tua. Every time we pray and Awa fellowship tatou with te God, leilo me tatou te ole ai au ia. because we never know what we are asking for. E whai loa ia te I tatou. The Holy Spirit helped to Me let o us fina know ngalo ia I tama. what the Father is willing to give for us. Lona le fina ngalo mo I tatou. And that is the will of the Father for Ne us. mafutanga ma le tua. The fellowship with the Ia Father, o I le langi I tatou mafutanga. we can end up in heaven with Him. E amata I le lalo langi e whau au se ia o I le langi. The fellowship starts from the earth, from the Lona le world, fina up ngalo to mo I heaven. tatou o lo I le lalo langi. The will of the Father for us Ia in the tatou world. wha malolosi. We have to be encouraged. Tatou loto te tele. We have to be. Mai mai o lo sau le li o le lalo langi. The devil is E coming up wha vai vai a le tangata. to deceive and make Au I us weak. lato umo e o whatua tua matali tonu le upo le tua. But those who believe in the word of Lato God te loto te tele. have to Lato te encourage, tutu mau. have to be Se affirmed ia o I le ngatanga. until E whaola ina I lato. they will be saved. Kalesia le tua. Church Ka of ingo God. le tua. Tato family of tutu God. mau se ia o I le aso e tue Let's fio mai stay ai oi. affirmed before God until the day of the Lord come. Tato loto te tele I me tinga. Let's go and keep Tato ono encouraging. sa I whawhitauli. Be patient and be perseverant. Aua tato te whawaiwai. Don't ever give up. Whamalo losi pea. Be strong in the Whamalo Lord. losi pea. Be strong in the Whamalo Lord. losi pea. Be strong in the Lord. Tala tangata. Encourage O le yourself. whai mai o le nilu laulangi. Aua tato te whawaiwai. Don't ever be discouraged by what the O world i le says. li i le tali. Jesus is the O answer. lo whatali mai oi. He's waiting for E us whapale ia te oe. to give you the I le crown pale matangofi. and to reward you with a good crown. O le pale e le pala. The crown that's O never, whatali tali mai mai ia moe. that He is waiting for you to have. Whamalolosi. Be strong. Whamalolosi. Be strong. Tato loto te tele. Be strong. Fina finau pea i le tu. Keep going for God. Finau awale fiu. Don't ever give up. E moni ma whamaoni le tu. The word of God is true. Le ua wala au mai ai tato. The one who calls you, O lo manatu mai oi. and He thinks about you. Ma fuanga le awina mai o le nganga pai e nofo i tonu ia te. That's the reason why the Holy Spirit came to Te stay lava within tatou us. te oi ai.
O lo ia le sosoani fa. Wherever we go, there is a helper for us. Mai la ngang pai. Te le tau tala fua na oi. The Holy Spirit will never speak on his own. Na umai fai ai. Whatever he speaks, Ina ia fo ia le vi inga i le tu. in order to glorify God. Ave le sepati tele mo le tua. Give a hand for the Lord this morning. Tatou wha malolos. Be Tatou strong. olosa. Keep going Tatou and be loto te tele i perseverant. le li ma le malosi o lona mana. Be courageous Wa lata mai and be le li. strong in the Lord with the power of his might. Wha manuia le tua. May God bless you. I lana e kalesi. Bless you, Hallelujah. church, this morning. Watu sunga le fa fa ya vui. Si fa Iuni tatou mafta. Tama. Ko le vi inga ya tu e la u. May your name be glorified, Father. Malue nganga pa ia fa. Holy Spirit, keep working for us. Malosi em fa loto tele. Encourage us, oh Lord, Matou ola pe le fa tu tu ma so we can live by faith to work Moni for lava you, lo soifua oi. because you are still Lo working soifua with i te us. tolu ia matou. And you are still alive within Ele us. matou te loto te tele. That's why we have Le the inga strength. ia tu e fa tai May your tele. name be glorified, and thank you, Lord. In your name, Ave se Jesus. pati tele mo ia nei tai au. Give a hand for the Lord this morning. Hallelujah. Tu lai mai nei tai au leu e whaafonga le upo le atua. Lei se mea e whapena na fsosoni a te oe me fsosoni a te au. O le nganga pa ia leo le atua wa awina mai. O ia le nāma le mafua angala nā nā whio mai ai le nganga o le atua. Na ia whaamalo sia i tātou loa le whina ngalo o le atua. Malana wala au ia i tātou yaso uma o le tātou savalinga. Wa mea e whetuleni mai o a foi mea o whalute mai o leo langa le nei. E ka le sia o leo tātou whalongo le upo o le atua. Whaamalosi o ai le atua. Amene, o lo ia i le tau i o lo whaatani mai. There is a reward for all of us. Keep going and keep moving for God. Don't ever keep up. Don't ever give up. Amene, e le fia le tua le tangata whaavaivai. Amene, e le fia le tua le tangata whaavaivai. Tātou whaamalolosi, i e loa ma tātou loa, e i le mafua anga na awina mai ai. E le tua le nganga pa ia, e fesosoani a tau. E tātou te sava vali ma tātou whaia le whina ngalo le tua. Ame le si ai au au le tua. Whai loa i ai lo loto i a te ia nei tai au. Mea ia na e whaalongo i ai. Wa mai e le tua mo i tātou. O mea mai le loto le tua mo o e mau. The word that we hear this morning is from the heart of the Father for all of us. Amen. Ele finangalo le tua te whano. Ele finangalo le tua e mau lo tau tinga. Au alava ni e mawhauwhau walu lo taimi walu lo malosi. Pai le tua o le tua na te tauia mea na te whaia. God rewards you. God rewards you. And God knows your heart. He knows everything. And He understands every human being. Hallelujah. Tala no o i le tua. Whai atu sau tala i a te ia. O lo whaafonga mai lo tua i a te oe. He knows you wherever you are. E malamalama i lo loto. Na te iloa o tātou loto mo tātou tangata. Na te iloa o tātou vaivainga. Tu i le tua, o le tua e whesoso ni mai. Au aine i ngalo i a te oe. Iele mafua anga. Ua whaapenana a watu i le upu lea le tua i a te oe. Iei teime te whesilingia le mea, ma le mea. O whea alu i ai le mea, o whea alu i le mea. Wa ai i le tua. O le tua e tali mai i a te oe. Wha malosi mo oe. E tele me no nofo ai o tau le maota o lo tama. Ana le ai po ua walu e sauni se mea. Na i loa le lei e Yesu. E iai le nofo anga lau o whaatali mai mo oe. E ka le sia. Aua le mau lo tau tinga. Aua le mau lo malosi. Ia e loa. Ma e tali tonu mai whaatua tua i le atua. O le atua e whaia mea mo oe. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. You are so great in our life. You are so faithful, Father God. You are so faithful, Father God. Wa e wha malosi au ia i mātou le nei tai au. Wa e wha i loa lau whina ngalo. Ia mātou loa le mafuanga. Na awina mai ai le nganga o le tua e whesosoni ai mātou. Au ai nei pei mātou o le au so o na tu whesili. Ma lātou lei loa le mafuanga o le lātou wala awina. Ai wha peifo ia i mātou o tangata ua i loa o e le atua.
Wa mātou loa, lo mātou taunuunga. Wa mātou loa, manuia wa e fola fola. Wa mātou loa o oe lava, o le ala, o le upumoni ma le ola. Mātou te o atu ia te oe tamā ona o Yesu Keriso. Oh, thank you, Jesus. A usu le au le pese le nei tai ao. Feso tai pea o i le atu. A iei se taimi na tau wha vai vai ai. Iei se taimi na motu si ai le lua mafutanga maia. Taimi na nei oe. Whai oe i le atua. Tawe o i le atua. Au alama nei e wha tala noa. I ma faufaunga ma langona ma manatu na tunga. Whai ina. E tau ma whai tu o i laro. I e tu i lo wha tua ma lo talitonu. Wa whai e le atua me sili mo o i le tai aule nei. Oh yes, Jesus. Oh yes, Father God. Hallelujah. Sia yo wa o i le tua nei tai aule. Tala noa pe o i le tua. Oh yes, Jesus. Hallelujah. It's when I seek your face. Yes, Father God. Lord, I know it's your grace. Sing it. Hallelujah. Stay in your presence is what I desire. Beholding the beauty of your glory, feeling the tenderness, feeling the tenderness of your love. It's when I seek your face, Lord, I know it's your grace. How lovely is your dwelling place. How awesome is your grace. Step by step, you're setting the pace. As the Spirit leads this way. Hallelujah, hallelujah. How lovely is your dwelling place. How awesome is your grace. From glory to glory, I seek your face. Your strength is all I embrace. How lovely is your dwelling place. How awesome is your grace. Step by step, you're setting the pace. As the Spirit leads this way. Hallelujah, hallelujah. How lovely is your dwelling place. How awesome is your grace. From glory to glory, I seek your face. Your strength is all I embrace. From glory to glory, I seek your face. Your strength is all I embrace. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Father God. Yes, Jesus. Muli mai upu le talo nei le atua le tama.
Le atua tama. Wa mātou whaalongo I lau upu nei tai au. Mātou whalongo la upuri le tai. Whape atu malenganga whaamawalalo. Pe atu le ni. Wa o talia lo wa o mai. O tadia lo wa mai. O te whape atu ia te oi. O te whape atu ia te oi. O te talia le ngā luenga le ngā paia. O te tadia le ngang. O lo ngā lue mai ia te au. O lo ngalue mai ia te. E whaamanatu. Whamanatu. Ngā luenga uma. Ngalue nga uma. Na whaia Yesu Keriso. Na whae Yesu E Keriso. whaata pena ia au. E whaata pena ia. Ina ia o loa. Ina o loa. Lau vala au. Lau wala au. Na e vala au ina ia au. E wala au ina ia. Whaamawalalo lo loto. Whamawalalo lo lotu. E eile taimi. E yaile taimi. E motu si ai le tā mawhitanga. O sia e tama. Ona o le le talitonu. Ona o le taitonu. O le le whaatua tua. O le whatu tua. Ma tele o mea. Tele o mea. Wa o fesilingia ai lau upu. O whisiringi ai lau. Au le tai au le nei. Au tai au le ni. Whape atu ma le nganga whaamawalalo. Ape atu mre le ngā. O a ule nei. O a ule ni. Wa o loa. O iloa. E le eise siala. E ai sisiala. O te o atu ai a Yesu Keriso. Te o atu ai e Yesu Keriso. Wa na o Yesu lava. O na o Yesu la. Tele mea o te maua i le langi. Tele mea o te mawele la. O no foanga o te nofo ai. O le no whaanga o te no whai. O lewa e tā pena Yesu. Leo e ta pena Yesu. Mo au. Mo a. Nei tai au. Le tai a. Whaaftai tele. Whaftaiti. O talitonu. O taito. O au. O a. O le tangata. O tangata. O le malo le langi. O ma lo le lang. E le whaile lalo langi mo au. E le whae la langi moa. Vi ia o e tama. I ia o e tama. Ave leo saupati le tua nei tai au. Yes, Jesus. Yes, Father God. O le mātou tau tinonga le ia te oil tai au nei le tua. Mea wa e tāpena ma mea wa e saunia. Wa mātou talitonu o mea ia mo i mātou. Au mātou iaile nei o langa e sa pena i mātou. Wha saunia i mātou yaso uma. Ma taimi uma o la mātou savalinga. Ina ia tu mau pea le mātou le mafutanga vāvala lata malau o fiu. Leise ava noa o meo le lolangi ma le ti Apollo. E tau mawhai e ave e sea i mātou. Mai le vala au e vala au inai. O le talo nei tai au whaamanuia e lau au auna. Ai miskopa na ala mai ai lau a fionga i mo i mātou le nei tai au. Whaatu mawina lau whaunga whaatumu ina pe le tumu ma le mana mai a toi. Ia au a lava le whaataunu ina ma le whaunga ina. Mo le vala au e vala au inai. Talo whaamanuia i lau whanau lau i kaelesia. O e wasia si mai le nei tai au. Ia whaamanuia o e tama, whaamanuia lau ngā lulu e o e sa tutula i lau whaipese, lau tala au, the sound system, technician, power team, media team, ti a kono malato ngā ruenga. Whaamanuia tele o e lo mātou tama. Mātou manatua, mātou mātua, le atua, anga le lei, a le ulima e loi, talo i lau pui puinga, lau leo leonga, lau taita inga le nei aso, whea lavo i ai la ua, i mafutanga o loo whaapenana tula i ai. Talo lava i le mana ma le whaunga mai a te oe. Whaunga ina ai a walo whingaro. Anga le leita maa, le ta ape atu, ma le toi fo i mai ana nei. Le atua ia whaape nana mua au muli au lau fio i me uma. Ia whaape nana malupe i mātou le pui puinga lau fio. Ono o lo wanga le lei mo lo lofa whaiwhai pia. Mātou te talo le ia te oile nei tai ao, mātou toi tu atu o mātou lima pati pati o lo lofa. Mana mātou alanga whaaftai tele. Vi oil nei tai ao. Praise you, Father. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Let your name be glorified. Hallelujah. Hallelujah. In your name, Jesus, we pray. God's people shout. Amen. Doi whamanatu nā nei lima tatu Sauniga Youth Service. Whamulmole. Ia wala ulia sa wo o istangate te latalata ai whamulmole a mai tatu mafuta le fiafia nā nei. Amen. 1, 2, 3. To God be the glory Forever and ever. Amen.